umurongo ngenderwa elometa egra ariko Imana ibonye kubabaye, Imana ibonye kumaze igihe utotezwa, umaze igihe wiganyira kubera bagukomerekeje, ariko Imana irantumye kugira ngo mvugane nawe ngo etala pelase kotegra shalase ma egraja. Imana iravuze ngo etala binima hello pelase mande ego Yesu tala elayi gaya atitegra akira ibifatika, akira ibifatika shala elayi dima egra. Imana irakuzuye ikuzurana n'umugisha we watwawe, akira mu izina rya Yesu. Eto pelase manda egra. Yeremiya aravuze ngo elase sha egra metala binifome. Ndakumva cyane Uwiteka Imana. Endokota elase ma doblere shailango tasema nawe tangu egraya elome tala binifo uri muri Mozambique shalango ta elaima mama wawe ararwaye cyane etakote egraya ageza ahantu akomeye, ariko Imana iravuze ngo eto pelasema ukimara kumva iyi message eta elaya umurambike ikiganza gusa uvuge ngo mu izina rya Yesu kira. Imana irambwenga arahitahaguruka ela kotanga egraya. Hari abanyarwanda bari mu bigo by'amahanga bahababariye ndetse kandi muri gusenga Imana eto pelase manda yewe ela kotasema urabona zagushobeye wabuze ikerekezo. Hari n'abandi muri mu mahanga Imana inyeretse ndetse murwaye bikomeye ndetse kandi murani imbogamizi z'ubuzima zitandukanye, ariko Imana iravuze ngo taeraya eto pelasema elango tagraya. Ni Imana yavuganye namwe kubwira ibintu birindwi Imana imbwe none kuri kamera. Izo ni motase mande graya. Kintu cya mbere Imana irambwiye wowe etagraya uriyizi neza. Imana iravuze ngo ikugaruriye agaciro wanyazwe. Kintu cya kabiri Imana ivuze, Imana irambwiye ngo tagraya ikumaze ubwoba, wumva guriho abantu babona guriho, ariko mwishukuza nijoro ntamoro wagiraga, ariko Imana iravuze ngo ubwo bwoba uterwaga na Satani. Uyu mwaka nonaha muri uyu mwaka turimo nona tuvugana Imana ije kubukumara. Kitu cha tatu ndakuambia eto pelase graya enome tangu mande graiwa helaisi ni motase manda lango talabini shande graya eti talabi sanguma. Ndagira ngo wumve ko Uwiteka Imana tugomba kumwegera, aje kutumara ibibazo, aje kutumara intambara, aje kudutwikira mu gihe gikomeye, aje kubana natwe mu gihe gikakaye. Hayiwe pelase kotala binima mu gihe kigoye, aje kubana natwe mu gihe gikomeye, aje kucyage warabyuse biranga, wanyuze impande zose biranga, ushaka icyaguhesha amahoro ntizakunda, ariko ukimara kureba kino kiganiro ndagira ngo wizere Imana ko eta pelase mande kotegraya ije guhindura isanze guhinduka mu izina rya Yesu. Imana ije kurabagirana mu ruhande rwawe. Hari abantu bakwiyeretse, bakwiyereka bakugirira nabi, bakwiyereka bageza ubuzima bwawe, bakwiyereka baroga, bakwiyereka bavuga nabi ku buzima bwawe, ariko Imana irakwiyeretse ije guhindura amateka yawe, irakwiyeretse iguha esoble la kotala binifo. Tuge mu gihe cyo gusenga Imana endo talabi sana wa ndakubona nawe urota abantu bapfuye gusa enome tangu megraya elasiko tagraya izo zagusuraga nijoro uryamye. Imana ije kuzigisayo, Imana ije kubitatanya. Iyo mwuka waguteraga nijoro Imana iravuze ngo uwo mwuka waguteraga nijoro Imana data, Imana iwukuyeho mu izina rya Yesu. Ugomba kujya uryama. Zenda kubona wowe uri muri Amerika enome tase mande graya. Imana imbwiye kureba kino kiganiro nawe shalame tase manda. Nushakuze kuza kwandika muri comment ushima Imana. Washakanye n'umuzungu eto pelase graya eti talaisi ni manda kotase graya lope elaisa igaya etala binimo tase manda elele kota graya. Ukimara kugerayo wowe n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere
wagize uburwayi budasobanutse utigeze ugira. Ikintu cya kabiri, wifuje kuzara ntizakunda. Ikintu cya gatatu, bakunzi b'Umusaraba TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwese ndabasuje kandi mbifurije ineza y'Imana, mbifurije imigisha y'Imana aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Ndabasuje rero amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese mwumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aha nicaye ni muri Alarme Business Center iherereye i Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, aho tubafitiye amacumbi meza ku bantu bifuza amacumbi kandi ku biciro biri hasi cyane, kuko turacyari muri promotion y'umwaka. Cyaka bidufite jaride nziza wakoreramo ubukwe na sale wakoreramo ubukwe. Ku bantu bakeneye inama, mwese twabatekerejeho, mwaza mukabona ahantu mukorera inama kandi hameze neza. Ikindi kandi n'amasare yose arimo connection ya internet kandi yihuta. Ibyo byose nibyo twashyizeho kugira ngo bifashe cyangwa se dufashe abakiriya bacu batugana. Dufite parking ihagije kandi ifite umutekano uhagije, aho duparika imodoka yacu cyangwa se ikinyabiziga cyacu ukaba wizeye ko umutekano wacyo wuzuye 100%. Ikindi kandi tubafitiye kuba amacumbi ahantu warara n'ahantu heza cyane ushobora kuryama unaniwe umunaniro wose ugashira. Mutuganiro tubafashe, mutugane tubahe service nziza. Wowe uherereye mu mahanga, kora booking bikiri kare. Wowe uherereye mu ntara ashaka kuza gukorera kwakira abantu mu mahugurwa cyangwa se mu bukwe cyangwa se mu nama, tuhamagara bikiri kare kugira ngo tuguhe service nziza. Duhamagara bikiri kare tuguhe service nziza, kuko hano umukiriya no mwami. Hamagara manager nicyo kimushije hano kugira ngo akufate neza. 0788 14 0788 Imana ibaha umugisha. Umukiriya hano no mwami. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, apotre. Ni apotre apotre Prophète. Ni prophète. Apotre nabyo bizaba bisi. Apotre ni intumwa, ntabwo uragira kuba intumwa. Uracyara apotre. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane, natwe twanezerewe kubona. Yego, umeze neza ariko. Tumeze neza, nawe urabibona. Imana iracadukomereje amaboko. Imana ishimwe cyane. Amen. Nako nayo ngukumbuye, nubwo tumaze iminsi ntabwo ari myinshi cyane, ariko numva ngukumbuye kubona uvuga Imana, uvuze Imana abantu barafashwa, nanjye ndafashwa. Ubona ko kuri kamera aho narinde nagendaga nuzuzwa nanjye. Imana ihabwa icubahiro, niyo yabikoze. Yego. Si imbaraga zanjye ahubwo ni imbaraga z'Uwiteka. Niri kumwe natwe muri uyu mwanya, kandi nanjye ndakwishimiye Nepo. Nishimiye kukubona uhezagirwe n'umuryango wawe wose. Amen. Ndabyakire kandi ngiye biramita nakiriramo. Amen. Ubwo duherukana watambukije ubutumwa Imana yari yaguhaye mu buhanuzi. Ndakeka byarageze ku bantu wabinyujijeho, ariko se abantu mu buryo bw'uko uri kubona bari guhindukira cyane rwose. Hari n'abamamagara bambwira ko bari kubohoka, ndetse n'Imana inyereka ko hari abantu benshi iri gukiza kubw'ubutumwa, bitewe n'uburyo babwakiriye benshi. Hari ikimana iri kugenda ikora, ndetse kandi si bigarukiraho gusa, baraguma kwakira izindi mpinduka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hari uburyo wagiye uvuga ati abantu barwaye mukoresha uyu muti, uriya muti kugira ngo ni ugabwuva cyane yerekwa Imana ibiguhaye uri mu mwuka w'ubuhanuzi. Uriya muti ntabwo ari nge waziye, ahubwo ni iby'Imana yari itegetse, n'umuti w'ubuhanuzi Imana yari itanze. Ugomba kugera kubabwizera kugira ngo bahumanuke, kandi ndazi ko ijambo Imana yavuze aba ari iry'ukuri. Rero n'Imana yari iwutanze, kandi ngira abantu babikoze ko Imana yamaze kubahumanura mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Abantu nibakire cyane, numva ufite umwuka w'ubuhanuzi urahanura, ariko
mfite n'impano yo kuvumbura imiti niko nabivuga. byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ndaco yampishuriye ndaco navuga, ariko iyo yagiyishuye aba ari icy'abantu bose kugira ngo kibashe kubakiza. Yego, bagubwe neza. Turakwakiye kandi nanone uyu munsi. Amen. Hari message uko byagenda kose iyo umuntu ari umuhanuzi, nimba niwe twabiganiye ngo ntago wajya kuri kamera Imana itaguhaye message. Ibyo byose ari message Imana iba yahamakaye kugira ngo muyitambutse, kandi nimukore ni mu gihe Imana ibahagurukije, nubwo bigoye, nubwo igihe kigoranye, ariko nimukore kuko turi ku mugoroba w'isi. Amen. Yego, mukore, Imana ibabashishe mutambutse ubutumwa, kandi twifuza yuko ubutumwa mutambutsa bwagira umusaruro. Twifuza yuko abantu babwumva bahindukira, kuko nicyo cyatumye Imana ihamagara mu gihe nk'iki ngiki. Amen. Yego, ntago rero twirirwa dutinda uyu munsi, atari uko ibiganiro bitabibuze, ahubwo ndashaka kubaha umwanya mukinjira mu cy'Imana ashyize ku mutima wanyu. Murakoze cyane. Ariko mbere kandi muramanza musenga Imana, ubundi uko umwuka bashoboza wera mugenda uko nguko. Asante. Amen. Baba, tumekusifu kwa neema kuu ambayo umetujalia. Ugize neza kuduha uyu mwanya kugira ngo tuboneke. Mana, fasha umuntu wese tugiye kuganira, kandi umuntu wese umukirisha ijambo ryawe, ukiza kuba kwawe, aba ari wowe uzuvugire muri nge, ndetse kandi ukingure buri matwi y'umuntu wese ugiye kumva kugira ngo yumve ico umwuka abwira amatorero. Ureke ubane natwe muri uyu mwanya. Baba, uze umpindura icuma cawe muri uyu mwanya, pinduka igikoresho cawe kizima, amatwi yanje uyakore yumve cyane ico ugiye kuvuga, kugira ngo ntangarize amahanga yose. Ndakwizeye, reka imbaraga zawe zimanuke, buri kintu cyose cyagurukira kurwanya ubu butumwa ndagitatanije mu izina rya Yesu. Ndamagana buri mwuka wose warwanya ubu butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera namanuka bushorere. Turakwizeye kugiye kubana natwe, kandi ugakora izimbaraga, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Rero Imana ishimwe cyane, tugize umugisha. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Ndumva mfite ibintu byinshi, ariko ndaza gucamo kugira ngo bizangarure n'ubundi. Yego. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Biravuga ngo muri Hoseya ku gice cyaho ca 6 n'umurongo waho wa mbere. Muri Hoseya, mu gitabo cy'uyu muhanuzi wacanditse witwa Hoseya, havuze gute? Hoseya igice cyaho ca 6 n'umurongo waho wa mbere. Ndagira ngo udufashe udusomere iki cyanditswe. Ndashaka ko uyu munsi uyu mugisho wo gusoma nawe uwutwara mu izina rya Yesu. Amen. Hoseya ibice igice cyaho ca 6 n'umurongo waho wa mbere. Imana iguha umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Hoseya igice cya 6 umurongo waho wa mbere. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Nimuze tugarukire Uwiteka. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje. niwe wadukomerekeje, kandi niwe uzadukiza. noneho yaradukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise, yaradukubise, kandi niwe uzatwomora. nanone uyu Uwiteka niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri. Azanaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Ku munsi wa 3 nanone azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. tuzabaho turi imbere ye. Imana ishimwe cyane. Dukomeze. Endelesha kuna shida. Dushishikarire nanone ngo dushishikarire kumenya. Tugira umwete wo kumenya Uwiteka. tugira umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Ayo azaza nk'umuseke utambitse nta kabuza. nta kintu kizatuma ataza. Azatuzaho ameze nk'imvura. Elobo tala sayira ko talamiwo ko shanda ngaya. Azatuza ameze nk'imvura. Nk'imvura yitumba isomye ubutaka. Pelisa lamiwo ko sa eransema komeza.
nk'imvura y'itumba isomye Beli ubutaka. sanimota egra. Ku murongo wa 4, yewe Efurayimu we, Lebo sailango mande wo egra. nkungenze gute? Beli sidimo taira senga. Yewe Yuda we, Wela ibisaira ega. nakugira nte? Nini motala ni isi niwo ngosha. Kuko ineza yanyu ari nk'igicu Ineza yanyu ni nk'igicu. cyo mu ruturuturu Cyo mu ruturuturu. gitamuruka Gitamuruka. kandi ni nk'ikime No ni nk'ikime. gitonyorotse hakiri kare. Gitonyorotse hakiri kare. Nicyo gituma Sasa iyi njo imetuma nabahanishije abahanuzi, n'abanishije abahanuzi. nabicishije amagambo y'akanwa kanjye, Nabicishije amagambo y'akanwa kanjye, y'akanwa kanjye. kandi imanza nabaciriye Imanza n'abaciri zimeze nk'umucyo ukwira hose. zimeze nk'umucyo ukwira hose. Rekeraho ngaho. Amen. No ndebera muri Yeremiya kugira ngo ndihurize hamwe twinjire mu kanya ko kuvuga ubutumwa. Yeremiya igice cyaho cya 15. Yeremiya ibice 15 Ndebere ku murongo waho wa 17. haranditse ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima Sinigeze nicara mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye mimi nimeikala mimi peke kubw'amaboko yawe, kubw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo kuko uburakari. uburakari. Kuki mporana umubabaro? Sasa kwa nini mporana umubabaro? Uruguma rwanjye rutavurika, uruguma rwanje ntiruvurika, rukaba rwaranze gukira. rwanze gukira. Mbese koko uzambera Mbese isoko Uwiteka uzambera isoko ishukana cyangwa nk'amazi akama? cyangwa nk'amazi akama? Nicyo gituma Uwiteka avuga Ile ati, ndio imetuma Mungu wa mbingu amesema, nugaruka nzakugarura, sasa ukirudi nami nitakurudilia, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa, ibishimwa nubivana mu bigawa, uzaba nk'akanwa kanjye, utegeuka kinwani mwangu. bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Abantu bazakugarukira bagutaye ariko ntuzabagarukira. Endeleje. Kandi nzakugira inkike y'abakijijwe, nzakugira inkike y'abakijijwe, imiringa ibe igihome gikingiye abo bantu, izaba nk'igihome gikingiye abantu. nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Abantu bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe. Ndi kumwe, niko pamoja na watu watakugombanisha alafu abatagushima, bazakugwanya ariko ntibazagutsinda. Kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. tuvuge ngo amen. Amen. Nkuza ni ijambo rivuga ngo kubwo kugaruka kwawe Imana irakugarukiye. Amen. Kandi hari abantu bagutaye n'ibintu zagutaye, kuko kwemera kwawe kugaruka nabyo birakugarukiye. Amen. Tumaze kumva ubuhanuzi twasanze muri Hoseya. Ijambo ubuhanuzi ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kibasha kurema iyo umuntu yakizeye. Ijambo ryitwa ubuhanuzi, kamvuga ku buhanuzi, ikintu cya mbere ku buhanuzi ni ukubaza kumenya neza icyo buje gukora ku buzima bwawe. Amen. Iyo wizeye ijambo riturutse ku Uwiteka, ntabwo riza gusa ngo risigare gusa, aho risigare rihinduye ibyanze guhinduka. Amen. Ariko kandi uyu ntabwo ari Hoseya uzanye aya makuru, ni profete Daniel. Imana y'aya makuru kugira ngo wumve ngo niyo yagukomerekeje na nizagukiza ubwo wari waratakaye kubw'ibihe bitandukanye wagiye unyuramo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakugarukiye. Huyu Mungu wa mbingu amekurudilia. Pelase kotegra. Hoseya azana ubuhanuzi bukomeye. Aravuga ni muze tugarukire Uwiteka, tutitaye kuzadukomerekeje, tutitaye ku bibazo twahuye nabyo, tutitaye ku ntambara twagize. Ni muze tugarukire Uwiteka. Wowe uri mu mahanga, mwino tugarukire Uwiteka. Imana ije gukora ibitangaza bitandukanye. Imana iraje kugira ngo igukize, ngo niyo yadukomerekeje. Hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo bitandukanye,
hari ibigeragezo tugira bidaturutse kuri Satani, bikaza bivuye ku Uwiteka kugira ngo bitwigishe kumenya inzira Imana idushakamo. Haleluya. Kugira ngo ukomere nuko unyura mu bikomeye. Heta Elayi Sanguma zambona urugero ku mwana muto. Penimota egra nagira ngo tuganire neza. Shela Elase umwana muto yazatangira mama amwosa igihe kikagera mama kagenda amworosha akamuha ngo kugikoma. Gikoma sinzi nimba abantu mwese mugisobanukiwe. Akamuha ngo kugikoma. Yava ngo kugikoma uyu mwana akazaguma akafata ku kantu kitwa umugati. Yava ku mugati akaja ku kijumbu. Yaga ku kijumbu akaja no kubindi bikomeye. Kugira ngo uyu mwana akomere nuko mama mutoza kubona kubikomeye. Kugira ngo utere inama kandi reka nkubwire ibi biryo ibizokurya uyu muzeyi ari guhereza uyu mwana nta wundi muzeyi ubimuhaye ni nyina ubimwihereye wenyine ubwiye. Afite inyungu imwe gusa kugira ngo umwana azakomere. Pelase kotega uyu mwana uhaye ino bintu bikakaye nizo kurya kandi birafasha ariko bigaragara nk'ibikakaye. Do pelase kotase ma ega hedo belase la shalangoma bigaragara nk'ibikakaye ariko kandi mama we aramuhaye kugira ngo uyu mwana akomere, uyu mwana kure. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo yemwe niwe wadukomerekeje nani uzatwomora, niwe wadukubise nani uzadukiza. Gahunda y'Imana ku buzima bwawe ni ukugira ngo igukuze, ikuzamure, ikugeza ugomba kugera mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Talase kota ega ntabwo Imana yifuza kuhora udakura. Imana ikeneye kukura, Imana ikeneye gukomera. Wamara gukomera nimba uri umujene, wamara gukomera ukazakomeza umudamu, Imana iri gutegura ubuzima bwawe. Nimba uri umugabo ukazakomeza abana, Imana itegurira ubuzima bwawe aho uri hose, domeni yose. Nimba uri gukorera abandi, Imana irazemera kugira ngo igihe Imana izaba yakuzamuye yaguhaye yawe domeni ya bizinesi, abo muzakorana uzamenye kubashera muri iyo generasiyo yako kazi Imana iteguriye ubuzima bwawe. Pelase kotega hetola salami kota sinema ila sala shalangoma. Ndagira ngo ureke kwiganyira kubwibi. Hari abantu bagera mu bihe kandi ibino bihurimo. Ndagira ngo mwibutse ko Imana iri kukureba. Hey, Imana ibera hose icyarimwe. Imana ijya yitegereza agashishi k'umukara mu ijoro ry'umukara ndetse no mu ibuye ry'umukara, Imana ikabona ko kari. Telasa mo wakotega pelasa nguma elasema. Yeremiya abonye uyu nguyu hose yabonye abantu biyeze, abantu bamaze kwiganyira biteye bitandukanye bahagazemo. Arongo ni muhumure, niwe wadukomerekeje, niwe wadukomerekeje kandi araturuzi, aratureba, aratwitegereza, karatubona. Nimba tumanuka aratubona, nituzamuka aratubona, nidukorera abandi aratubona, nitwikorera aratubona. Ariko nibitume mwivumbura, nimuze mwese tumugarukire. Niwe wadukomerekeje, niwe uzatwomora, niwe wadukubise, niwe uzadukiza. Sinzi ngo ni wakubiswe. Hetala pelase ma egrai shelaze lango tala binifo hetita Elisha. Umugabo witwa Yeremiya ndamukunda cyane. Ukikamata Biblia yako usome, uze gusoma muri Yeremiya wice cya 12 here ku murongo wa mbere ukamumanuka gatoya, hazavuga makuru akomeye. Haravuga ngo Yeremiya niwe umuntu wa mbere wagiye gusenga isengesho nk'iry'abantu bikigiye basigaye basenga. Haravuga ngo dati yomburanye nawe no ukiranuka, ariko nkunda nkubaza izimanza zawe. Zelase peria sangwa ati kuko abakiranirwa bagubwa neza, kuko ingozi z'ibibi zihirwa. Imana yitegereza Yeremiya iramubwira amagambo akomeye. Iravuga ngo barana n'abateye bashora imizi kandi bera n'imbuto,
ariko mbakure y'imitima yabo. Hey, narabateye bashora imizi kandi bera n'imbuto, byongere kubabazwa n'umurozi uri kunguka ifaranganisha, byongere kubabazwa n'umusambanyi ngo nuko ari kunguka ifaranganisha. Oya, Imana yarabateye bashora imizi, ariko Imana iri kure y'imitima yabo. Imana yarabateye bashora imizi, barakura pe, barimo barakubwira ngo kuko usenga ntacyo wabonye. Imana yarabaretse bashora imizi bera n'imbuto, ngo ko wasenze kuza gucuruza ugahomba, ko wasenze kuza usenga ntubone impinduka, ariko iravuze ngo yarabateye bashora imizi kandi bera n'imbuto. Ariko zanye ubuhanuzi, Imana iravuze ngo iri kure y'imitima yabo, kandi ijambo riravuga ngo ndetse barindirije umunsi w'icorezo. Haleluya. Yarabateye barashora barakura, bari kukwirataho ma, bari kukwirariraho, barimo barasakuriza mu ruhande rwawe, bari kwigarasha ku buzima bwawe, barimo baravuga ngo Imana yawe ntabwo itangaza yayikora. Lometa egra, bari gusuzugura izina ry'Imana, bari gutesha agaciro amasengesho umaze bimizi. Urasenga umuryango wawe ntiwemere, warasenga inshuti zawe ntabwo semeye. Umva nkubwire inshuti yawe, etala pelasema, menya ngo umuntu ukina n'ubuzima bwawe, umuntu wagusuzuguye nubwo gusuzugura, ariko Imana data ya yindi wasenze iryo umazemo iminsi 7 uri gusenga, iminsi 50 usenga, Imana iravuze ngo nubwo usuzugurwa n'abantu bakaguca intege zo kwegera Imana, ariko Imana iri kure y'imitima yabo. Sope elase kotega shala elayi tangu asanguma. Imana iri kure y'imitima yabo, kandi ngo ibarindirisha umunsi w'icorezo. Haya yayanga sandima heto pelayi zimye otasi. Urankurikirana n'abantu warasenza abantu ntibasemera, abantu bakwita amazina kandi uri umunyamasengesho, wizera Imana abantu ntibasemera, abantu batangira kugutwara ukutari, bakamubatangira kuvuga ukuntu utari, bakakugenza, bakagenza ubuzima bwawe, bakakwandagaza, bakagusesa. Ariko Imana iravuze ngo elometa egra, Imana eresini mayigo tegraya, Imana ibataye kure yawe. Yeremiya aravuga ngo ndanezerewe noneho, akasema moyoni wangu umefurahi. Ndagira ngo ukimara kumva iri jambo, ukimara kumva message, ndagira ngo utangire uneserwe, ndagira ngo utangire wishime, ndagira ngo utangire utera karuru uhimbasa Imana, ndagira ngo utangire umenye ko Imana irakuzi. Hari abantu batemeye imisengere yawe, baragusuzuguye, bagufata ukutari, ariko ndagira ngo nguhanurire Imana irakuzi. Kandi burya nubwo abantu bagusuzuguye, bakakuvuga, bakakwamamaza, bakaguhimba amazina, ariko nyamara Imana irakuzi. Elongo tagraya, kandi Imana ije kukomora. Narabateye bashora imizi bera n'imbuto, ariko mbakure y'imitima yabo. Imana yarabateye bashora imizi kandi bera n'imbuto, ariko Imana ibakure y'imitima yabo, cyongere guhangayika. Pelasa lango tagraya, hosaravuze ngo nimuze tumugarukire, nimuze tumugarukire. Niwe wadukomerekeje, nani uzatwomora, niwe wadukubise, nani uzadukiza. Kandi aje kuduhembura we, arongo kandi je kubahembura. Hari ubusutse Imana igiye gushira ku buzima bwawe. Ayiwe talase kotegra heni otase mandegra. Hari ubusutse Imana imanure ku buzima bwawe. Hari ubusutse Imana yongeye gusuka kuri bano bantu bakomeretse. Hey, hari ubusutse Imana igiye kumanura nubwo wakomeretse, ariko Imana isuzutse ku buzima bwawe. Zometa egrayi,
etita lai salango shata eto pelai salango ma zo pelia kote egra henita era nukuri ari ubusutsi Imana isutse mu ruhande rwa. Haleluya, haleluya. Eti era warakomeretsa nuko ndabona gusenga kwawe usigaye usenga ariko kandi ntugitinyuka kwegera bene so mwasenganye mwakoranye umurimo w'Imana kubera igihe kigikomere Imana yemeye kubamo abantu bakuvaho baraguhunga. Usigaye wumva wasenga wenyine wumva waba wenyine nizo biguhesha amahoro ariko ndagira ngo wumve ngo Imana irantumye irambwiye ngo isutse ubusutse ku buzima bwawe. Haleluya. Hari ukundi guhemburwa gusa Imana izanye mu biganza byawe, hari andi mavuta y'Imana Imana ikumanuriye, hari imbaraga sha Imana imanuye, hari ubundi bwenge Imana imanuye. Etalabini shada dore wakomerekeye mu itorero ry'abera urahababarira ariko ana nguvu za Bwana zimeshuka juu yako. Hano uwezo wa Bwana imeshuka juu yako. Mungu atakufufua. Halabela sengotegraya. Ndakuona nawe uri mu itorero, uri umunyamasengesho, ufite n'imirimo mu itorero. Hari abantu bagukomerekeje murabana ariko mukabana nawe ubihisha. Umutima we warababaye warakomeretse ariko ndazareka nkubwire Imana yarasemeye baragukomeretsa irabareka bakugendaho ariko ndagira ngo wumve ngo izo zose Imana ije kubikuraho, izo zose Imana ije kubirangiza. Uyu ni umwaka nawe ugomba kunezerwa. Wararize bikomeye urarira bihagije ariko Imana tolase kotegra shalasi rangoma era Imana Imana ije kukomora mu izina rya Yesu. Amen. Topelia semande kotasega. Haleluya, haleluya. Etola sarango shaira. Eno metala binima. Elase kotanguma egra. Rala sala shaire kota egra. Ndakumva ma. Peliamo sangu manda wa kotegra. Etila sala ishariga egra. Hayiwe arabantu mwaratse imihamagaro kubera abantu. Wari protokole urabireka. Wari umuririzi none warabiretse. Kubera iki? Hari abantu bagukomerekeje. Ariko ndagira ngo wumve ngo Imana ibonye agahinda kawe wagiriye mu itorero, Imana ireza agahinda kawe wagiriye muri korari, Imana iraje kugira ngo igukoreshe icyo yaguhamagariye. Imana iramanutse kugira ngo usubire mu mpano yawe Rudiani katika huduma yako. Haleluya. Imana iraje kugira ngo utangire ukoreshe ya mpano yawe. Mana ishimwe. Haleluya. Etala zango mande kutasega. Hedoblere shaila sema. Hendo ketala bishaiga. Haleluya. Hello metala binifome. Razango tasema. Imana irambwiye ngo nganire namwe kuri aya magambo. Eto pela sema. Endikota egrahi. Elaizo pe elasema. Edirango kota elasema. Shelebe elase ndakumbu witeka. Etita elase. Endome kota egrahi. Elaiza lanshango egraya. Edima tasema. Hari abantu wagiriye ikizere ubagira inshuti zawe barangije baraguhemukira ariko Imana iratumye kugira ngo ubwire Imana ihagurukije umumaro mu ruhande rwawe. Pelasa ngoma kotegraya. Imana ihagurukije umumaro mu ruhande rwawe. Imana ihagurukije imbaraga mu ruhande rwawe. Hari izo wanyazwe, hari abantu wagiriye neza bakwitura inabi, wagize agahinda kubw'iyo neza wabibye ariko abantu bagarura inabi mu buzima bwawe. Ariko Imana irambwiye ngo ntucogore, guma gukora impano yawe. Imana iraje kugira ngo ikugororere. Nubwo wagize neza abantu bakakwitura inabi ariko ndagira ngo wumvemo Imana iraje kugira ngo iguhembere izo wakoze mu izina rya Yesu. Amen. Etala sinima. Kuri ndakubona warakomeretse kuko abantu wagiye ugirira neza ariko baragutaranga. Mana we urababaye n'ukuri ariko Imana iramanutse. Hepelia semande wa egra.
abandi bajya kugusengera nabi bakwita amazina bakwita kanaka bakwita amazina arahinduka ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo izo zose Imana ije kukomora ndagira ngo ubwire ngo gutinda mu kibazo cyawe suko ari Imana yabuze imbaraga oya kiragira yari iri kugira ngo ibanze ikwereke umuntu ibanze ikwereke kugira ngo ikangure mind yawe neza umurongo ngenderwa elometa egra ariko Imana ibonye kubabaye Imana ibonye kumaze igihe utotezwa umaze igihe wiganyira kubera bagukomerekeje ariko Imana irantumye kugira ngo mvugane nawe ngo etala pelase kotegra shalase ma egraya Imana iravuze ngo etala binima Imana ije kuguhagurutsa muri ayo makuba muri izo bigeragezo ugomba guhaguruka mu izina rya Yesu amen niabidi usimame niabidi urudiane katika ndani huduma yako niabidi uanze kutumikisha ile huduma acha nikwambie mpendo usiache kutumikia Mungu tureke gukorera Imana kubera izo bibazo kubera izo ntambara kubera ko gahinda ndagira ngo ukomeze ukorera Imana mu izina rya Yesu ndagira ngo ugume gukorera Imana mu izina rya Yesu ndagira ngo ugume kwegera Imana mu izina rya Yesu twamaze gusoma muri Yeremiya nongeye gusoreza ninjira mu mbaraga z'ubuhanuzi Imana iri kumbwira eto pelase mande kotegraya ndakubona ndakureba etala binima ndeba nkureba mu mwuka shalase nongo tamba egraya kuko Imana imbwiye kizanye isezerano ry'amahoro ku buzima bwawe hello pelase mande ego Yesu tala elayi gaya atitega akira ibifatika shala elayi dima egra Imana irakuzuye ikuzurana n'umugisha we watwawe akira mu izina rya Yesu eto pelase manda egra Yeremiya aravuze ngo elase sha egra do metala binifome ndakumva cyane Uwiteka Imana enokota elasema doble le shailango tasema elo pelasemanda aravuze ngo nugaruka nashe ndakugarukira sinkubwira ngo wagiye hana kugaruka kwawe ni gute nukugaruka mu kwizera gushitse udashingiye ku bana b'abantu pelasema we kwizera kubera ubonye Daniel atitira avuga mu ndimi cyane no izere kuko Imana ishobora byose izere kuko Imana ibera hose icyarimwe izere ko Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe elo pelase kotasema etirasa lasha graya enome kotegraya etita lasinima tangira ugende mu nzira ugende wiseye ko ayo makuba yawe Imana yigishayo izo zakubabaje Imana ije kubirangiza uyu ni umwaka wo kuja muri Kanani yawe ugomba kuva muri Egiputi mu buretwa umazemo igihe ni ngombwa ubuvemo vuga ngo ndahagurutse perakotasema sa ela shetitegra helome tasema Mana we tola kota egra zela elasema she ela ti elas pelasemone kotegra hello metala gaja igacure ko muri Egiputa kirarangiye igihe cyo gutoterezwa muri Egiputa kirarangiye igihe cyo kubabarira muri Egiputa kirarangiye ico gihe umaze utotezwa ico gihe umaze urushe ndagira ngo wumve ko Imana ikirangije Imana irakirangije mu izina rya Yesu zoblele kotala binishaka eno metala binifome hailose kotanguma egrai Yeremiya kisema neno hili edo metangumanda nugaruka za kugarukira kandi abagutaye bazakugarukira abagutaye bose bazakugarukira abagusize bose bazakugarukira kandi ngo Imana igiye kukubaka nk'inkiki nta muntu uzongera kumenyera ubuzima bwawe
dometala bini shanda haiso bini shaigaya ndagira ngo ta elase manda eto pelase kotegraya kubwira ibintu birindwi Imana imbwe none kuri kamera izo ni motase mande graya kintu cyambere Imana irambwiye wowe etagraya uriyizi neza Imana iravuze ngo ikugaruriye agaciro wanyazwe kintu cya kabiri Imana ivuze Imana irambwiye ngo tagraya ikumaza ubwoba wumva guriho abantu babona guriho ariko mu bishukuza nijoro ntamoro wagiraga ariko Imana iravuze ngo ubwo bwoba waterwaga na Satani uyu mwaka nonaha muri uyu mwaka turimo nona tuvugana Imana ije kubukumara kitu cha tatu ndakuambia eto pelance graya enome tangu mande graywa heraisi ni motase manda imiryango yawe yarakwanze dore yaraguciye nta gaciro kigira mu muryango niwe babaraho ufite amafuti niwe munyamakosa gusa nta jambo kigira ariko Imana iravuze ngo Imana ikugaruriye ijambo tomita labi sanguma irindi jambo elasiko graya etita lala binifome Imana irambwiye ngo wabuze urubyaro umaze igihe kinini utazara kandi uzakubereye igikomere gikomeye ariko Imana yantumye ngo yareza agahinda kawe n'igikomere cyo kutazara wenda ra pelase manda Imana irakubonye gutotezwa kawe hayirokota graya ico gikomere umaranye Imana irambwiye ije kuguhereza umwana kandi si umwana ugiye kuzara abana bane bakurikiranye uyu mwaka ugiye gusama nakanwa kuwiteka kabivuze pelase kote graya etimo talabi sandawa shalase kote graya ndemota sinima ndakubona we koroti kino kiganiro uzacyumva ndabizi uraza kuba mu bambere bagikurikirana eta elasima egraya Imana iri kumbwira nkubwire ngo umaze kuriganywa birenze inshuro 15 pelasema ugira ngo winjire mu kazi ariko bikanga wagira ngo uje mu mikorere bikanga none vyagusize mu madeni akomeye ariko Imana irambwiye ngo ikugaruriye izawe abamidiyani bari izawe Imana irabigaruye mu izina rya Yesu pelango talabini shande graya etita labi sanguma ndagira ngo wumve kuwiteka Imana tugomba kumwegera aje kutumara ibibazo aje kutumara intambara aje kudutwikira mu gihe gikomeye aje kubana natwe mu gihe gikakaye hayiwe pelase kotalabinima mu gihe kigoye aje kubana natwe mu gihe gikomeye aje kurema ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Hallelujah. So pelasema Hallelujah. Hallelujah. ndakubona nawe tagraya ugerageje keshi gushaka izangongo zo kuja hanze bikagenda zanga ariko Imana irambwiye ngo ta elasema noriase kote graya bizakira Imana ikurambura ikiganza cyayo mu izina rya Yesu. Pelasema tangwe graya ndakubona nawe uri mu mahanga ariko washatse ubwene igihugu ntiwabubona elome talabini shada ariko zamura kwizera kwawe kuko Imana iguhaye ubwene gihugu zamura kwizera kwawe Imana ije kugukomeza zamura kwizera kwawe Imana igiye guhindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Doblele kotalabini stasegra enone talabisanga wiwi talako tasema shaira kotegra hetira salia menia kotala ngaya shaidaya zobi elaidi mini tasema hairose kotegraya haibo sinima dore wagiye ubiba bikanga wagiye ugenda impande bikanga ariko Imana irangumye ngo nkubwire ngo hari amateka ya Imana ije guhindura hari ubuzima bwawe Imana ije guhindura. Amen. Imana ije kunyuranya amaboko Imana igiye kukwiyereka domita labi sanguma egraya hetira saira sema shalango kotaira
ndakubona nawe rasinima bene wanyu rasinima abantu wari wizeye dore bagukoreye uburiganya nguryo utagatekereje muri Yeremiya 12:6 no havuga ayo makuru neza harongo ndetse nabo muvindi imwe n'inzu yaso abantu ukabizeye nugo bakugirira neza nugo bakubwira neza ariko ntuzabizeye kuko bagukoreye uburiganya elometa egraya ndagira nkubwire ngo wizere Uwiteka amaso yawe yakure ku bantu izere Imana ije kukomora izere Imana ihagurukije ubutabazi ku buzima bwawe izere Imana izanya amatwara amasha mu buzima bwawe eto pelasema egraya shalango talabinia cyage warabize biranga wanyuze impande zose biranga ushaka icyaguhesha amahoro ntizakunda ariko ukimara kureba kino kiganiro ndagira ngo wizere Imana ko eta pelansemande koteganya ije guhindura isanze guhinduka mu izina rya Yesu. Imana ije kurabagirana mu ruhande rwawe. Hari abantu bakwiyeretse bakwiyereka bakugirira nabi bakwiyereka bagereza ubuzima bwawe bakwiyereka baroga bakwiyereka bavuga nabi ku buzima bwawe ariko Imana irakwiyeretse ije guhindura amateka yawe irakwiyeretse iguhaye ubuzima buzima irakwiyeretse iguhaye icumutima wawe wayisabye mu izina rya Yesu. Toperase kotegraya hayisobira shaira makotanguma Zelia serengo shailangama eto pelase kotegraya ndakumva Uwiteka eto pelasema Zaya semande kotegraya barakubwiye ngo barakuzinze wa mukobwa we ndagira ngo wumve ko ico gikomere cyo kwitwa yo mazina Imana ije kugikuraho mu izina rya Yesu. Imana ije kukegesa yo mu izina rya Yesu. Hari abantu bakubesheye hari ibinyoma hari ikinyoma wahuye naco kizana n'ikimenyetso cyaco kugira ngo kigusenye ariko ndagira ngo wumve ngo Imana ije kukurenganura hako karengana Imana ikagukuyemo izo ntambara Imana izigukuyemo izo bigaragaza Imana izigishe yo mu izina rya Yesu. Elometa la bikotegraya wiwi pelase kotegraya shala ela tetita ela semanda ndagira ngo wumve kugiye kwakira nayifatika amahoro wanyaswe ugiye kuyabona umunezero wabuze ugiye kuwakira mu izina rya Yesu. Tangira wature kuri umunyamahirwe tangira wature kuri umuntu ugiye gutabarwa. Hari wavuze ngo Yesu mukiza wanje ukugiye kugendera abandi nange tundeke ndagira ngo wumve kuwitekaje arakusiye amanukiye imibereho yawe amanukiye ubuzima bwawe amanukiye aramanutse nawe ukibaswe n'akarande zo mu miryango y'iwawe. Imana irambwenga izo karande ntizongere kugutera ubwoba. Mu ijuru hari Imana ije kuzimenagura hari Imana ije kumenagura nyabingi hari Imana ije kumenagura izo zabasa ubuzima bwawe hari Imana ije gutatanya izo mbaraga hari Imana ikugarutseho bundi busha. Hawe wasizwe icyangiro wowe ndakureba abantu bakunyuraho uko bishakiye nta muntu ukikureba neza ariko Imana iravuze ngo mvugane nawe ngo periko tagraya Imana igukuyeho igitwikirizo cy'abantu Imana igusize igikundiro mu izina rya Yesu. Amen. Dometa la bikotegraya ndabihanuye nigendere ndagira ngo uzashima Imana washima uryamye washima ugenda washima uri mu ikanisa yawe washima uvuza karuru n'impundu izo ni domeni yawe ariko ndagira nkubwire ko Imana izi ubuzima bwawe kandi Imana iraje kandi Imana iraje etala pelase mandegraya eso pelango tagraya Imana irasini urahangayitse cyane kubw'amashuri y'abana Imana nakubwiye ngo abana baye basiga urareba ukabona nazira bizanyuramo ariko Imana ivuganye naje ngo eto pelase gaya ije kugucira inzira abana bagiye kwiga mu izina rya Yesu. Eto erayi salama ngo kwegraya uratwite nawe kuzara zaratize umasa meza arenga 9 ari gukabakaba muri 12 hari ndasegraya urabona nagitangaza urakira ariko Imana imanuwe nawe
Imana imanuwe nawe, Imana ije gutanga kuzara mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Dobera sango mokotase magraya. Hesoblela kotala binifo. Tugiye mu gihe cyo gusenga Imana. Endo talabi sana wa. Ndakubona nawe yurosurota abantu bapfuye gusa. Enome tangu megraya. Helasiko tagraya. Izo zagusuraga nijoro uryamye. Imana ije kuzigisayo. Imana ije kubitatanya. Iyo mwuka waguteraga nijoro, Imana iravuze ngo uwo mwuka waguteraga nijoro, Imana data, Imana iwukuyeho mu izina rya Yesu. Ugomba kujya uryama ukarota usuwe n'Imana, ukarota indoto zivuye ku Mana. Izo zagukangaga mu bicuku za nijoro, Imana ibikuyeho, Imana izegejeyo, Imana ikumanuremo imbaraga z'umwuka wera wayo. Pokea nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu, pokea mafuta ya Mungu, pokea. Ndagira ngo wakiri bidasanzwe, ndagira ngo wakiri impinduka, ndagira ngo amateka yawe wizere ko ahindutse, ndagira ngo wumve ko Uwiteka Imana aje kuremerera, izaremereye umugisha wawe. Imana ije kuremerera, isaremereye umugisha wawe. Nukurira biremereye etala pelasema, cyongere gushidikanya, wumve ko Imana ibiremereye, wumve ko Imana imenaguye uwo mwuka wagendaga ku bana bawe, ntago baryamaga neza. Pelango talabinishata soblala kotalabinima etitala ya sinima. Wamuzenda kubona wowe uri muri Amerika, enome tasemande graya. Imana imbwiye kureba kino kiganiro nawe. Shalame tasemanda. Nushakuze kuza kwandika muri comment ushima Imana. Washakanye n'umuzungu, eto pelase graya, etita laisi nimanda kotase graya, lope elaisha igaya, etala binimo tasemanda, elele kota graya. Ukimara kugerayo wahuye n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, wagize uburwayi budasobanutse utigeze ugira. Ikintu cya kabiri, wifuje kuzara ntizakunda. Ikintu cya gatatu, eto pelase graya, elomo tasemanda. Abantu mwakoranye baraguhindutse, baraguhagurukira, ariko Imana iravuze ngo uyishimire cyane. Ako gahina ntabwo uzongera kukumva, uwo mworowe ntabwo uzongera kuwumva. Imana izahuye ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Pelango ta egraya. Imana ihagurukiye izo zose zahagurukiye kukwicaza. Imana izigijeyo, Imana irakuzamuye mu izina rya Yesu. Amen. Elo metala binifo. Hari umuntu wegeze araririmba aravuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu none aje nifuza guhora mpagaze. Aravuga ngo nibuye ry'igitare kandi rizari imbere igicucu, rizari inkiza impagarara mu rugendo rwaje. Hari impagarara Imana igiye gukira kubwo kwizera Yesu Kristo. Hari amateka agiye guhinduka. Pelamo talabinima. Ndumva Imana iri kumbishurira abantu benshi cyane. Etita labi kotegraya, elome talabinifo. Nawe tangu egraya, elome talabinifo. Uri muri Mozambique, shalango ta elaima. Mama wawe ararwaye cyane, eta kotegraya, ageze ahantu hakomeye. Ariko Imana iravuze ngo eto pelasema. Ukimara kumva iyi message, eta elaya, umurambike ikiganza gusa, uvuge ngo mu izina rya Yesu kira. Imana irambwiye ngo arahitahaguruka, Imana irakora igitangaza. To pelasa ngo potasema zelia kotala binishaba eno talasa langoa sobi elai kotegraya etimo talabi sanguma elola salango shaidaya eti talabi rasinango egraya elango sikairama zeliamo talabinima eto pelase kotegraya. Nawe le kotasema uri muri Suwede, shala pelaidi mini tasegraya. Nubwo uri muri Suwede ariko ubuzima burakugora cyane, eto pelase manda. Gutera intambwe yo kujya kumigisha zarananiranye, ariko Imana irambwiye ngo uhereye none
imana iguteje intambwe yo kujya ku migisha yawe. Pelasa lango talabinima eti talabisinima elakotanga egraya. Hari abanyarwanda bari mu bihugu by'amahanga bahababariye ndetse kandi muri gusenga imana. Eto pelase manda yewe elakotasema urabona zagushobeye wabuze ikerekezo. Hari n'abandi muri mu mahanga imana inyeretse ndetse murwaye bikomeye ndetse kandi murani imbogamizi z'ubuzima zitandukanye, ariko imana iravuze ngo taeraya eto pelasema elango tagraya. Ni imana yavuganye namwe kandi ije gusoza icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Ro pelasema wari uri kwibaza nimba ari imana yakujanye uzagushobeye, ariko ndagira wumva ijwi ry'imana ku buzima bwawe. Niyo yakujanye muri ayo mahanga ikuriza indege kuko umugambi wa irambwiye ihagurukiye ubuzima bwawe. Tugiye gusenga imana. Eto pelase graya. Aka ni agace gato k'ubuhanuzi. Peni wa segraya elongo tasema elome tagraya. Ubundi uzaza nabwo ngarutse vuba zomi elasegraya. Ariko ndagira ngo wizere gukogwaho n'imana, wizere kuzahugwa n'imana. Reka dusenga imana mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu, bamaso ngiye gusenga. Igihe nzajya nangira gusenga kandi waba uri mu Rwanda waba uri mu mahanga, iyo senga amanywa turiho amagambo akiza. Ijwi ryanjye ryatuye ntabwo aba ari iryanjye, aba ari akanwa k'Uwiteka. Yeremiya yavuze ngo ibishimwa nubivanwa mu bigabo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ngiye kugira amagambo nkwaturiraho, we wizere gusa nicyo usabwa. Ngiye kukwaturaho amagambo akiza, amagambo azuye izapfuye, amagambo ari bati imigambi y'inshakura. Ndagira ngo wizere gusa nicyo bisaba nta kindi. Waba uri umujene, waba uri umusaza, waba uri umugabo, ahantu uri hose uherereye hose, umubumbe wose uherereye ahantu hose uhagaze, waba uryamye, waba wicaye, waba uri gukora akazi, uburetwa bwose bwakugendagaho, ibikomere byose wagize, ndagira ngo wise tugiye gusenga imana. Hakika ya Mungu elometa la bisangwa shelango kotega tutelia salamiwa. Ndagira ngo wisere ngusengere ukungutuze ikiganza. Ndagira ngo nawe ikindi kiganza ugikoze ku gatuza kawe. Koze ikiganza ku gituza cyawe. Ndagira ngo dusengane vuga ngo mwami Yesu uyoboye ubuzima bwanjye, niwe mugenga imibereho yanjye. Nakiri ubuhanuzi bwawe, nakiri impinduka utanze kubw'ijambo ryawe, nakire kwaguka kubw'umugambi wawe. Amateka yaje arahindutse, izina ryanjye rirahindutse, birahindutse. Ngiye kwaguka, birahindutse. Ngiye gukira indwara, birahindutse. Abana banje bagiye kubaho, nsarama birahindutse. Ubugwayi burakize, ngomba kurama, ngomba gukira, ngomba gutunga, ngomba kugira konte, ngomba kujya mu ijuru. Ngo ndi umunyabugingo, vuga ngo ndi umunyabugingo kuko nakuzwe n'Imana. Vuga ngo amena. Baba nagushimiye kuko abantu bawe utabaye, ndagushimiye kubagiriye neza, ndagushimiye kubw'impinduka utanze mu buzima bwabo. Hari amateka yabahindutse, hari ikirere cy'umugisha gikingutse, hari ikirere cyo kwakira impinduka gikingutse. Baba watendeye matendo makuba gutangira John ya leo, isinzi yawe igaragare mu buzima bwabo. Urakoze ko bihinduye isura bagatabagwa, bose bakandika bagushima, bagakira komenti bagushima, bagakanda share bagushima, bageza ubuno butumwa ku bantu bose, maze isi yose ikamamaza izina ryawe Data, kubera kuri uwera. Bagakora subscribe mu izina rya Yesu Kristo. Isinzi nigume kugaragara kandi ugume kwamamara, gukora kwe gukomera kwawe kugume kuba ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari ukwifuza yakubona kuzihe nimero?
murakoze cyane. Nimero yaje ya telefone ni 0788 72 91 46. kuri WhatsApp wanyandikira, wampamagara. Ntago nirengagiza abantu banyandikira n'abampamagara. Ndifuza kugira ngo ubohoke ndetse Imana ivugane nawe bidasanzwe muri uyu mwaka, ndetse kandi n'umusozi twawurira ariko nababwiye, ariko tugagutabariza Imana. Ico nifuza nuko wakira ibitangaza by'Imana. Vuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.